atambara cité ikintu gite twete biyona nubo bembezi ubi abembezi bitu abariyo muri mu council abashime kwa no managing no organizing no batebekanisa mbaro kwishime kubera tubakubimanya hato shanga hija mu kintu cyo kushanga ngo street parking yambara it is mismanaged bakakwata bata parking anahita shime kubera habo kwenda kucharginga okay no shanga no bacharginga abantu no parking aha utirga hoye motoka yawe no parking aha street warga street waza makanising bagakaba kucharginga kandi warga makanising washuma kuri ya Buremba road bakucharginga kandi urgayo hati icyo kigwiri bashimiye kubana bacharginga at least wata home town wa parking bakwereza akatiketa kizoba ryona hona hora parking hona konka ba street parking yambara no barenzi y'abacharginga n'abantu on public holidays on Labor Day on Eid icyo kigwiri hatka tugire nka kanso kweri inebiragiro byayo kanso yete ne company yo kubasa ku subcontracting ngasho contractinga kukora cooperating street parking eshimiye kubane operating for only 3 months okay hatumbara cité kanso yaza kuzomeze mushanju ninga manana ne cyajinjira that is very wrong cyo kigwiri tubona ubembezi niyo turetsera hebi okay icya kabiri icyo kugira ngo abantu bavuga ko it is discipline y'abantu konka discipline ejo n'ububembize bubi there are no policies to manage kugira ngo wengute shimye ko ine speed limit to shimye kuza high street ukavuga ngo uri ya Kampala road kwa kando muri mbare kintu kituri mu nonga stari kugira ngo n'icyakakebezi bene discipline ya zebra crossing eje ya high street mbwene cyo haruna wacu document ngire nkamureba nubo yashera nkore ya high street ejo nubo kurga nkahinore umuntu yaho yayemera wa motoka abebigere barabaho so ejo discipline kwe kugumiza muri kaza hande kaza mu street zone konke cyo ntiretwa policies izo kutebwaho mu ebembezi streets zo muri mbara wori ya street ejo utakavuga kurenga speed ejo habako harimo abana bataba crossinga harimo abakazi benda hari undi umukiko naza nko mu irwarro nkebyo so safety should be number 1 so nyombire wanje nyenda kutaho ikintu cyo kwita sensitization nyenda kwegesa abantu different classes of people ibito bishimiye kugenda nabe mu nguto naba boda nabo mbene program bingi byo na program zinyine kutereza mbarije ibyo kureba mbara negiro mu ijorogo no butegeke bibi no butagira rwembezi bubi ubutamayishimiye kwa kigendo mnisho ubutama ko organizing town yawe so akiri kayikire akiri nukaka